baka pastor ko pastor tatkalo ka kaya naking ko khalag laat. Wala nakakudiri ka pastor na pastor. Hani wala ko ni gets wala ko kana king ko bichan. No kay. Jakap na kay ko na chichi ako. Kamat di chaki makakyola chak na ritsin chichi. Kaya makimpan nga nagwakimpan. Kaya jaulah chak ritsin. Nabalik sa imek hermano kaya sa kanyang jats impoep. Jalak makakuha atin Mukuta chita sa Diyosa. Toko bago mukha ko na kami hermanos. Ayos toko bago kaya tenoksisyo kat. Mapapaya ko ala natin juga. Uto ko naking anig at khala ko kata radio dyan sa latson. Kinugis siya ni Apostol Pablo. Si makain kuyum dyan, mahon na piruli Diyos. Paciencia. Karo paciencia, kuyuk. Kung pastor nag-iisila. Naktok ako minsan nag-iisila. Mata, kaya sa sorry maraka, lalaksa, dyan ka. Kina ko, darabingit, kami ako, kita sa sekul, ako na kami German. Masyashal, radin mauso, amen, dyan ko, mukha ko na kami German. Puro touch, kaya ako nakalakman kami, adios. Hasta otro oportunidad, injalak ko chichak sa kala, iglesia. Kaya tanagkapenak, bib. Magkatsanak bakbekul sa tiyampain. Esas samdes cose complet, eso les cose renovación. Si la caso las chaps upsuli. Kapag ako mukha tali Dios ng kakwaksiru. Naktok trisis kos kini Dios sa label mukha ko na kameng. Nakwaks tiya malagyan hatya karula iglesia. Pilata evangelio completo, Juan y Dios harán, me de que pavan. Pilata fuente de Juan y Dios harán. Pilata de Juan. Pero según siya malaki. Magkuha ko na kami, hermano. So, alam mo, kabitsang. Tukes kami, kuni iskets kapal ko, pastor. Sige na siya, jabak tiris. Se mintaw, kwak siya, kibli iskong kaya parang, ko ako ni kakomon dyan, kaya lakip na ko. Kawo tira. Di iska sol, di ko hop iskusil dyan kaya. Hop iskusil. Karop iskusil, laksat sol, laes. Makina pamanaan, please ko siya ka na din. Kamadarat kaya ako nakagkusla, ay mo na pastor, escogido fui de Dios en el amado. Utya sa kahon, en lugares celestiales. Abi, anak quiz ko siya. Ako siya, titrakta ko Saan di pitinakya? Mami, mare, mafa, masol. Mafa, ni ka na ka daw. Por eso no makabitsan kung gawin na kami, hermanos. Utoy na nabitsan na omomlet kalire. Estoy confiado. Katiruta shutana. Señor, en ti, tú eres fiel. Entonces, si quiero que kawachi mas kamera kakapagay sa shiking ko mas ang kasipit sa kaya usakit nga ko man ka amen. Na check na kay saan ta ko ikutan ni ko sa kwarto. Mas ka tiyo sa kwarto sa tiyo ko naka-amen sa shik. Sa kung kutan tiyo ko nakwarek sa sintit man tiyo sa kwarto pastor. Yo, ut na onok sa oksim omal. Si oksim Dios mío oksim charking para. Asa bere sa kwarto. Okay, kaya ako naka-amen sila. Gloria a Dios! Ang ginakspis ko rin is kwa kri Señor. Parkuang ko dyan ko. Kuang ko sa temp dyan gina. Domo ko sincat ta dyan. Ka dyan gina. Juga jisat. Muku kwarta ta dyan sekul. Magkakon kaya sekul kaya kwark. Ush! Anta tipicang? En esta noche la gloria es para él. Ahora por la eternidad, para Él, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Dios sa tinjukwa. At yoges ko ingkil. Ada ni kinlo ko nila at kwak na akhiru ko na kaming. Josh Tilly hermano, kuites kaya ako nakasay akikal sa ko. Ano nagagwis ko malakwa? Ako sa lasag. Anak bilain. Karup siya kaya o si.
Ani kinsa ho junti